Ingdeng Troxike Propli Karbianglong Autonomous Council Foundation Arani Catalana long nang strong dun abang putin na pansami ning department deng ponlo lasinon nilitum pinilabang so ning chiparong arani along man kithe man pen iltum kachopapon Dr. Tuliram Ronghang Sir, Honorable CM, Karbianglong Autonomous Council, Honorable MP Sir, Honored Guest, Mankido, Honorable Chairman, KAAC, Lapan ke kado kawi kithe keding atum doan staminang Lake Petlo. Respected dignitaries, distinguished guests, elders, ladies and gentlemen, it gives me immense pride and honor to welcome you all to the 74th Foundation Day of the Karbianglong Autonomous Council, a historic moment that celebrates our identity, autonomy, and the indomitable spirit of the Karbi people. We are truly honored by the presence of all of you here. Lasinon keching siya bangke ilitum welcome song matekang pu ponalun Karbianglong Autonomous Council Secretariat Staff ahin pensi pangcheng pon po lasalang litum aphan silnon kilun pon pheji aphan apor piklo Karbianglong Autonomous Council Secretariat Staff atumahin pen non lun parju pon po track pito.
Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Staff atum hana kirupi parpik lo antum jumisen pen kang pu alun kelun pono po sino na kapregang dengle dam tholona Tang tenona bangke ilitum isi video development progress under Karbi Anglong Autonomous Council aputhak ilitum sapsonon langpon sinang a video presentation on development progress under Karbi Anglong Autonomous Council on the screen now. हरियाली से लेकर पर्वते पर्वत, कालाकाल बहते नदियाँ और समृद्धि संस्कृति विरासत कार्बी आंगलोंग असम की सबसे सुंदर और विविध क्षेत्र में से एक है। इसके जंगल में जीवन की सांसें लेती है, परंपराएं इसकी पहचान गाती है और इसके लोग संघर्ष में भी महारत हासिल करते हैं। आज हम गौरव से मना रहा है कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के स्थापना दिवस, जो 1951 से आत्मशासन पर्वतीय समुदाय की दर्द आत्मा का प्रतीक है। कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल की मुख्य कार्यकारी सदस्य डॉक्टर तुलीराम रोंगहांग की दूरदर्शी नेतृत्व में कार्बी आंगलोंग में अब शांति और विकास के प्रति प्रेरणा की ऐतिहासिक दर्शाता है। असम माला योजना कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल की CEM डॉक्टर तुलीराम रोंगहांग की विशेष पहल के तहत KAAC क्षेत्र को सड़क संपर्क से जोड़ा गया है, जिसी से व्यापार, यात्रा और क्षेत्र एकता को बढ़ावा मिला है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास विभाग किसानों और युवाओं को रोजगार दे रही है। पानी और नगर विकास विभाग लोगों की जीवन में ठोस बदलाव ला रही है। संस्कृति, खेल और युवा परंपराओं को संजोते भविष्य वाले कर रहे हैं। कार्बी आंगलोंग में इस तीव्र गति से हो रहा कालियाकाल का निर्माण कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल की माननीय मुख्य कार्यकारी सदस्य डॉक्टर तुलीराम रोंगहांग का ही कमाल है। यही कारण है कि आज भी कार्बी आंगलोंग का डेवलपमेंट मॉडल पूरा असम का विकास का मंत्र बना हुआ है। आइए अब सुनते हैं कार्बी आंगलोंग में सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की टिप्पणियां और विचार। Cardong, dili ni nga plumpen, dili anito. Ngayon, kinumong CEN, Dr. Tuliram Roghang, kamudian di Batu Tikangyan. Dili tu kelong, Diphu Ahitialong, flyover, Kimbong, Lapen. Lamdi garut, Anatuta ko, University Campus, Krong Piatowar, Samarbong. Lapen, Hamre na lang ka apran, Mesen, guest house away. Sita, alang lihat sebab penado long dak mesen PWD guest house tim tang edlo la to kali hamre ngalong no 100 bedes hospital ta tim tang edlo la pet ham mesen pet hamre na rat tu isu jelang ponong la pet ili tu jahok nai di Puramata Cancer Hospital tim tang bomlo tang da branco tang lo te Diphu amata cancer son akisu kiti ilitum dak jelang lompo. Lason si Karbi Anglong arlo parkwa pekok Nagaland border anta Krong Plia tawar somar tangelo lapen ilitum chileng longbong. Lapen ilitum heglong lo bor hello Karbi Anglong abong kepak pinai tawar Karbi kisu kecilan carcong pet sikit ponang anadim ta non ilitum CM Roghang sar kecepaduk pen asam mala atawar he krong pupahan telong kolno akam cheng bomlo tang na polale tang lo pulote borpung son kepak hinai Karbi Anglong aran atunta kisu kecalan lu kecari our side mesen pen longkon lasi alang li keklen dopik lang litum cetangka jodone lasi alang li pantur wek nai Karbi Anglong ang lapuan kapag ibu pen apran kewan tegapot si Arnam alang lipan at iti pidinan Cardong
पूर्व प्रोफेसर नोबिन तेरांग ने कार्बी आंगलोंग की विकास के लिए डॉक्टर तुलेराम रोंगहांग की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। डिफू फ्लाईओवर से लेकर 4 लेन की सड़कें, हामवेन में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से लेकर 100 बेडेड अस्पताल और दीफू में चल रहा कैंसर अस्पताल तक उन्होंने और भी कहा कि असम माला योजना से बोरपुंग क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा।
KAAC kahit problema ng nilipan ng lapo. Ketika buti lifetime nilipan buti asa magit kalwang wala pun nilipan ng kipi asa masona. Kini awamu kita pada tibi din mo memang Jitsu dari sisau Hindu itu inti itu atau ke aku kepindah ulang lagi kepindah sok Hindu itu sih aku kepindah siapa no pakai Dr.HimantaBiswaSharma orang alam lagi nelipan langsung hem library home nang kempilo kasi langsung ini bangkai si Kaya pan masana kamu po si makalakan nilizong-zong nilipan kali. Buti dakido kita karbya kita pokoknya kita belek-belek English, belek-belek kita doon. Pero so kita palahay anong kopini lahay tayo api new generation palang so kopini pa doon nili komputi kaya nakikarbya lang komputi asama komputi ang subang kirim bitekan lo aku mo next generation ako langsung kan inspiration lang pada lo udah kayak langsung lagi mungkin asal pasti student untuk udah PhD kopini research tahun lawan asal masih kayak nang ada visit lo terus langsung hem nang kitimpi ako dari ini ako kan ini sampai siang kahit hancur itu kurso kasi jadi ini ako kan kahit doktor tulang nang itu hancur itu. पद्मश्री रोंगबोंग तेरांग ने कहा है कि डॉक्टर तुलेराम रोंगहांग ने अपने आवास पर एक लाइब्रेरी की स्थापना करा के कार्बी और अन्य साहित्यिक कृतियों की संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। Pardon, betul kami solang dua rarakan Karbi ang long KYF ini Karbi Youth Festival Risonim surong aja lanili tung kacipati ceng kipang ceng hude bangke haru krisir kebra proksi kebra 1974 ani kansi keceng lapen hana bang suhut ke club assistant din si nili tung ke nang kacipati din din lapen Kamsnya klembom sai klembom bong sitami habit haram theng endam khamara in horking sitami dun kitok pon minti opi pipon sok ibom sok rot bom sitami dun kitok minti opi pon lapu ang sinini tumbo ilo lapen pinyani anke hegdam long no milila Karbi Cultural Society ahin pen alam pen si ang kangang bong sinini udang di pini lanon mingpan tripo ang bong ili tung Karbi ang long thana kacari CM sa Tulirang Ronghang alang lihin pen na Diyos itami pinang an nang bangpe nang kichihog dun pen nang kirab dun pen anong linang dun ng pangtuy dun lo non kili tumla lun lam kachipati kado kawi adiman long an sitami thedung hapupo abarim lahaya hormutar lipon si lahay kachikimo pon dia pansi tami alang li asin asap parjak tekang kado kawi teklang no durok hala pangbagam lo na nutheng pia som laki iltung Karbi ahokpet apindeng ahin no lapen kajirong hang pia som kachikimuda mami ahuri sige ingbodet sita ini tung Karbi khetu achiting nung det ano chihumridam si pinyani kajirong hang pi api chikimu dim ang sitani alam itu sonse pon lapen ke taun angbong sitami isi kecipang thek hadim an sitami sirwo mu kunai jambeli athon kunai thong nok be kunai kajirong hang pi kunai lahai kecipang thek ang thek anta alang nitung klen pon sonse pon lapen sara Tulirang Ronghang pan sitami alang libi sanghu kado ko nitung pan sitami lili chihok
आसाम गौरव पुरस्कार विजेता उखिला लेखतेपी ने कहा है कि डॉक्टर तुलीराम रोंगहांग के दृष्टिकोण से कार्बी युवा महोत्सव या कार्बी यूथ फेस्टिवल में प्रतिभागियों की सुविधा के लिए काफी बदलाव आया है। Karong apasi pajama itum dak rohongo orang no itum kerja kai abang kita dak itum bisa tidak tendang no itum dak lima kom tendang no dak akhir tu mata isi akhir department no dak itum kerja kai yang ke tahun keram tangan sampai itum dak itum karmeno tumas council itum masih yang tendang no kalang itum dak itum apa masa kita anskan lah ahin tengstami itum handa nangka mahat no lapan itum dak rawarak no kudu asilom ni tendang no itu tendang no stami itum dak acing thu nang ye pang bangke alang di stami dak nombor itum no lapan kedam tas stami itum dak ana masai no stami itum tumas council ahin tengsi tumas yang tengsi nantangan mak itum dak ulu koter tendang no itum buto sarpu tendang no jilia no tendang no arongker tendang no lapan alam senang tendang no stami itum dak alam sai tu pilak sensuri alam asai Maka terpe itu cukup itu anu itu radangan fungsi itu dake itu tihon pi mata itu alam manis kami karbon kilo kasi itu dak rona berjalan sama berjalan lagi itu terpe kang sam lagi itu kita kang sam lagi motor bukan pendang itu uhun arbi itu non uhun kilo arbi gitu lahai fungsi itu dak motor satu kurusar no kata satu dulu kami itu site nombor sidak itu dalam tangan stabilan itu sing hono itu karena termas council itu masih yang Dr. Tuliram Hang Stame itu dak itu tendang itu dak alam haru tendang Stame itu dak analis dan Stame nangrap uno itu dak solar tendang Stame dak itu keluar Stame dak power block Stame lahai ke tempon kuno kasi anu se alang komatim Hang Stame karena termas council kecari siam tendang itu anu se kiki kilogram Stame itu dak alaman Stame hidupnya hati कार्बी राजा लोंग सिंह रोंगहांग ने कहा है कि डॉक्टर तुलीराम रोंगहांग ने कार्बी रोंग अराक में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में सराहनीय काम किया है जिसी से क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास और यात्रा में आसानी हुई है। Karena CM kiki ko mau karbi namanya ni tapi karbi alam tu tak kenal tu yang kita kamu tu laso apa yang nakam lo berodat tu karbi medium kan alangi official laso product di class 1 dan class 8 lana bagai medium school itu nako lapera bagai saya hendak nanti tu ini lah si kan jadi tinggal yang sedang bahaya yang itu ahli tapi namanya kayak official English ahli kan misalnya ahli diklaim kepada di walau komersial lah itu terus kami tapi namanya make tapi dalam ini kan ini speak sih tapi mana kan official English kan tapi tidak apa-apa mana kan counseling lah macam laptop and mana vision tapi साहित्यकार कामसिंह हंसे ने कहा है कि डॉक्टर तुलीराम रोंगहांग की नेतृत्व में कार्बी लोगों ने कार्बी को आधिकारिक भाषा घोषित की जाने की ऐतिहासिक क्षण को देखा है। Mimen ke hermadan sarakan ke sulsur wasai nuri pitek aja ini kumrat tu Mining karong itu dalam tangan si kimulo bote kita kari tang ta otam ni lo dari solai tu etin arleng kar lo di ka puha mi khaya ini kumnon istid namung lo lalu itu hanang kerap ke pot aso sit pura mangha ke lagi itu cinthong hwar along non plus dikit plus na bitan abang ini curu teklo kapen Nini man tahiman melah kasut nili bihek men tajak kules lagi sol lagi kubang nili melah kapan karbiang long arat sitami kumcur nangi asose rat akan kecing pun kewan haji non elitomasian
Sar Tuliram Ronghang Kilu. चिंथोंग निर्वाचन क्षेत्र की सीईएम तुलीराम रोंगहांग की प्रशंसा करते हुए कहा है कि आखिरकार उनके क्षेत्र में सड़क संपर्क पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कभी नहीं सोचा था कि वहां डिग्री कॉलेज भी स्थापना हो। Non ilitum ketek long labang so video clip along kaching tour aside do an ilitum man ke do Honorable CEM of Karbiang Long Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang sir alangli Karbiang Long kapaching tour ji ason do an ke alangli ke claim nang ji an ke claim blablo ladag litum clip long mata thek pon long lo kasa stadium punon kapathu klam non bang make pig lo an parpen ke ilitum lam ahina nata Karbia lama ki nata iltum chirim nang jia janai po rongbong terang alang litum apan son library kimpilo tovar kenang so litum atto kano non ilitum borpung tarapung son sa tovar selam pilo jola pusona sai alang lihin pen ki claim ke me labang so video clip niltum non paklang ka duka vita thek pon long lo la sa ase ke thepen batai siltum man ke do Honorable CM Sara Panchoro vek nang ji la siltum ase ke thepen Richard Episenang tang te nona bangke litum pini labang so ingdeng troxic abruptly Karbiang Long Autonomous Council Foundation Day Katalona Rani ilitum cheng ponpo lasi atheng song along kisik pitang adim do ilitum man pen kachop hapon ke theke ding atumana phan lasi non alang litum aphan la daga theng songan ke wang ponji la pen ke lang litum aphan pini labang so mailong nang chitong don theka pot alang litum aphan man ke do karbi po ho pen karcho ponji labang so sai sin iltum non chisik pon lo lasi ke cheng si iltum daga theng song long an chop haponji man ke do Karbiang Long Autonomous Council Honorable CM Sir Dr. Tuliram Ronghang Aduntu, ating songan chuhaponing tung iltum man ke do Honorable MP Sir of 6ST Parliamentary Constituency, Sri Omar Singh Tisosa. Aduntu, ilitum man ke do Honorable Chairman Karbiang Long Autonomous Council, Sri Raju Tisosa. Aduntu man ke do Honorable MLA Sir Tuman. Honorable MLA Sir, Sri Bidya Singh Ingleng, Sri Dor Singh Ronghang, alang lituma pansta me kitik pedang ating song bohalongan ke wang peji pansi chuning rilo. Aduntu ilitum kachinghon, man ke do CM Sir alang lichar, sang pi kachi teron pi alang li pansta me ating songon ke wang ji pansi chuning rilo, lapen ke ilitum Karbiang Long along ri a District Commissioner, First Lady, Karbi Lady, Nirla Pangchupi Madam, alang lipans tami ating songan ke wang ji pansi chuning rilo, aduntu ilitum man ke do EM Sir, EM Madam satum ana pans tami ating songa bohalong ke wang peji pansi chuning rilo. Ilapen ke ilitum Karbiang Long Autonomous Council, man ke do MSC Sir, Madam atumana panstami atheng songan ke wang jia pansi chuning rilo lapen ke Karbiang Long Autonomous Council respected Principal Secretary Sir alang li panstami kisik petang adimalong ke wang penachingi jia pansi chuning rilo lapen ke pinilabang so mailong nang chitong dun XCM akehai mojari hansi alang li panstami atheng song long an ke wang je pansi chuning rilo lapen ke man ke do Padma Shri Dhaneswaringti lapen ke non hejong ke alang li ke Kali Charan Brahma Award same chepolong panlo alang li panstami atheng song long an ke wang je pansi chuning rilo lapen ke Karbiang Long Autonomous Council Secretariat Staff atumapan la theng song long an ka chapapon man ke do ke theke ding atumana phan man ke do karbi pohopen karchopet je pansi pachinilo lapen ke pini labang so mailong hadun tu do tulang kachop hapon tang man ki do invited guests atheke KCS pen Karbila Medamai pen student organization pen social organization pen
Kivang kado ka Vietnamana pansame man ke do karbi pohopen karcho pejia pansinili Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Staff atumpan pachinipon lo. Aber kang ni ilitum kaching hon kachopha alohi tum doan pansame ilitum Karbi Anglong Autonomous Council hin pen man penge do karbi pohopen kadoi pansame man penge pajir pon eji pansi. Principal Secretary of Karbi Anglong Autonomous Council, Sri Mukul Kumar Saikia sir. Cardum. Karbi Anglong Autonomous Council's 74th Foundation Date. Aji a Mokoli Hobad উপস্থিত Karbi Anglong Autonomous Councilor, Mananiya Chief Executive Member, Dr. Tuliram Ronghang sir, and Mrs. KAAC Madam, Diphu Parliamentary Constituency, Honorable Member of Parliament, and the Honorable Executive Member, Karbi Anglong Autonomous Council, Sri Amar Singh Tesu sir, Honorable MLA, Diphu Legislative Assembly, Sri Vidya Singh Englang sir, Honorable MLA, Haudaghat LAC, Sri Darsing Ronghang sir, Honorable Chairman and the Presidents of today's opening session, Karbi Anglong Autonomous Councils, Raju Tisu sir, Honorable Executive Members of Karbi Anglong Autonomous Councils, Honorable Member of Autonomous Council, Karbi Anglong Autonomous Council, Honorable Board Chairmen and the Karbi Anglong Autonomous Councils, Padmasri Dhanesar Engti Mahoday, President Secretary Karbi Lamairame, President and Secretary Karbi Cultural Societies, President and Secretaries of different social organizations and students organizations, former Honorable CMs, elected members of Karbi Anglong Autonomous Councils present here today, and the distinguished guest present today, the secretaries, officers, SODs of Karbi Anglong Autonomous Councils, my media friends, and the distinguished guest. On the occasion of these auspicious occasions of the Foundation Day celebration today of Karbi Anglong Autonomous Council, I would like to extend my heartiest welcome to all of you. And I'm very much thankful that in spite of the bad weather this morning, you have all turned up to attend this program. As always, you have seen this zeal with us. In regards to the formation of Karbi Anglong Autonomous Councils, the history of Karbi Anglong Autonomous Councils draws back from 1940. It was in 1940s, a handful of energetic Karbi youth under the leadership of Samson Singh Ingti, searching Teran Langkung Habe, under whose name this auditorium where we are present today has been named by the Karbi Anglong Autonomous Councils,
Kharsing Terang should they form a Karbi adorables with an objective to lead the Karbi societies to preserve its age-old traditions and the culture. Under this aegis, it was in the year 1940, on the 20th day of October, during August's visit of Sir Robert Ray, His Excellency, the then Governor of Assam, this energetic youth from Karbi Anglong, they submit a memorandum to this Excellency, Honorable Governor of Assam, at Mohing Dijua, highlighting the deplorable conditions of the Mikis due to complete isolations in the jungle area of the hills, and requested to redress their legitimate grievances by demanding a political identity. At this point, it is vital to mention that the Karbi Hills, along with the other hills areas of the northeast India, enjoyed a special administrative status even during the British period. The 6th Schedule of Government of India Act of 1935 classified the tribal areas of the then undivided Assam into 3 parts, namely the excluded, partially excluded, and the frontier areas. The then Mikir Hills, which is now called the Karbi Anglong, was under partially excluded areas. These administrative parts were under the direct control of the governor of Assam and not under the control of the provincialized government. On the eve of the independence of India, the Constitutional Assembly, which was vested with the responsibility of framing a new constitution of free India, set up an advisory committee in terms of Cabinet Mission Settlement of 24 January 1947. This committee appointed a subcommittee known as the Northeast Frontier Tribal and Excluded Areas Committee with Gopinath Bordoloi as its chairman. In continuation of their demand, this tribal youth of Karbi Anglong, under the leadership of the Samson Singh Ingti and others, then submitted a memorandum to this subcommittee led by Gopinath Bordoloi, and they further stress its demand for a local councils with independent setup of legislative and judicial functions before the subcommittee. The Bordoloi subcommittee visited different tribal areas, tribal-dominated areas of this region, and after prolonged deliberations with the representative of different tribal groups, suggested special status for the hill tribes of the then Assam and decentralization of powers to these tribal areas in the form of the district council. So, with the recommendation of this subcommittee, the government of India passed the bill in Lok Sabha in the year 1951, which was finally assented by Rajendra Prasad, His Excellency, the then President of India, for the creation of United Mikir and North Kasar Hills districts. Thereafter, the Mikir Hills Autonomous District was established on 17th of November 1951. It was later
on 23rd of June 1952. That means on this particular day, the Mikiri Hills Autonomous District Council was ceremonially inaugurated by then Chief Minister of Assam, Sri Vishnuram Medhi. The name of Mikiri Hills was renamed to Karbi Anglong Autonomous Districts on 14th of October 1976 by Government of Assam. However, the much hype devolutions of powers to the hills districts in the form of the district councils proved to be a mere white elephant. So lots of resentment, both amongst the political leaders, the political field, and also amongst the common peoples started rising. As a result, this discontentment grew, led to the formation of Autonomous State Demand Committee on 17th of May 1986, followed by Karbi Anglong and North Kasai Hills Autonomous District Demand Committee on 25th of May 1986, by demanding more decentralization of powers under the provisions of the Article 244A of the Indian Constitution of the two hills districts of Assam. The demand for more autonomy resulted signing of MOU between the representatives of the agitating parties of the two hills districts, state government and Government of India on 1st of April 1995. As per the provisions of the Memorandum of Understanding, Karbi Anglong Autonomous Councils and North Kasai Hills Autonomous Councils was given the executive authority over 30 departments, legislative power in addition to the subjects already available and the financial powers. After MOU 1995, other two memorandum of settlement was signed on the 25th of November 2011 with the outfit of UPDS, armed outfit of UPDS, Government of India and the state government, and followed by another MOS on the 4th of September 2021 with the 6 armed outfits, Government of India and the state government of Assam. Under various provisions of MOU signed in the year 1995, 2011, then 2021, a silver lining can be seen for more development and autonomy within the Karbi Anglong Autonomous Council region. Development which were carried out by our former honorable CMs and other elected members of Karbi Anglong Autonomous Councils during their government has been carried forward by the successive KAAC government under the dynamic leadership of Dr. Tuliram Rongmang. The proof of which every one of us can see now. With the positive cooperations by both state government and the central government. However, much more have to be done by KAAC, by which the dreams of the founder leaders of the Karbi Anglong Autonomous Councils, of the Karbi districts, Karbi Hills districts can be fulfilled. So for this, dedication, fullest cooperations, dedications of our officials, fullest cooperations from our societies is required. Thus, on this auspicious occasion today, I would like to appeal all the secretaries, head of the departments, and the officials of KAAC to discharge their duties more dedicatedly for the development of the Karbi Anglong Autonomous Councils. So, at this moment,
for the sacrifice, for the bold leaderships of our then founder members of the Karbi societies. I would like to pay the tribute, my sincere tributes to all of them, with a place to lead the Karbi Anglong Autonomous Council for more development for the Karbi societies. So, I therefore, before concluding my welcome speech, would like to quote these famous lines from Robert Frost's poem, Stepping by Woods on a Snowy Evening. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you. Thank you so much, sir, our Principal Secretary, Karbi Anglong Autonomous Council, for your elaborative welcome address to this August gathering. Tang tenon ilitum kapragangkong barbeangko pinilabang so celebration along ilitum long nang strong dondo former MLA Sir Satum Dr. Mansing Rongpi lapen ke high kleng doning ti alang litum apan stame atheng song long an ke wang je pan se tuning rilo aduntu ilitum KCS amaipu lapen ke Kele Karbila Medamaya Maipu alang litum apan stame atheng song long an ke wang je pan si tuning rilo lapen ke former chairman ke hai bajong tiso alang lista medo la selang litum pansta me la thing no song long an ki wang pe ji phansi nili pachini eklo. Thank you. Okay, hai Roland Killing alang li pansta me athing song long an ki wang ji phansi chuning rilo tang te non litum akaprek hangkong abang le bar pontuna non abang ke litum Dak pinibang so mai long nang chitong kategading to mahin pen le litum lam ther jupon sina la se kacheng si pini litum atheng no nang karja pen alang litum phan litum kadoka ve phan lam thege than pon je phan neli man ke do Padma Shri Dhaneshwaring ti lapen ke non hedjong alang li Kali Charan Brahma Award pustame alang li litum kaching hon Chief Minister of Assam alang li rideng pen deng pon lo la salang li phan sino na bangke lam the thini pini la bang so arani atheke ingdeng troxi kebrapli Council Foundation de harani along iltuma theng no lam the ke jai bon je phan si alang li phan apor pek lo sir. Kardom, Honorable Speaker, Karbi Anglong Autonomous Council, Mr. Diphu, Honorable Chief Executive Member, Dr. Langhang, Honorable MLAs, and Honorable EMs, MSCs, Board Chairmen, and all the dignitaries present here. Today, you are all aware that today is the 74th Council's Foundation Day. So it is a very memorable day for all of us because without Council, we cannot dream of living here peacefully. And I am very much thankful to the Honorable Chief Executive Member, Dr. Langhang, for giving me the opportunity to stand before you to speak a few words. Nili pinili ningarong pik at higalapahan lo. Jay tu Karbi Anglong Autonomous Council 74. Trok si kepra free alengkan ke pleng binila suka calon arni. La suka calon long ke litu ma prang tu ke cabaduk tam son singing ti. Korsing terang. Sarsing calon Langkung Habe. Alang tu apen song bi. Alang tu ke Japon. Itu Karbi akai tai si be kaprek salajong. Long di donang Diphu kematasi halasahut cedan si Karbi dorbar pen halasahut senglo halasahut presiden kecuji maduta kecohai bang awe poi fis tame inut kecikiklong
la pera sa hos gedo alidar la ke sar sing tron langkung habe hen lo alang li si la so first la karbi dorbar founder la president iklo alang li asa hos tepi ka khela bu hen lo nale tum la boundary determination committee host tame alang tu member do hadak silong alang tu statement pidam alang tu la so statement along purhilo proton thelong ji alang tu la karbiang long kon district konana si ke palunang jima aso hol statement bidun alang ni ta ek nomor lo la pera phi ke elitum sotro sing jora ka hai phans tame soi terang phans tame samson sing ti la ke pu nongo border phana si represent kuri dun lo apo selang ne tu cepat duk per jane si pinier ni elitum long ri chelong lo as elong ri chelong lokang bong pen ke klem atum anutin ta klem pon lo CM ke chua bang da do lo sa non ni litum ke thek dun long abang ka la pu han lo je doctor tu hang rong hang aka hai alang li CM so that pen karbiang long arlo is sing tool ang thek long ke ni je cho la bangali kita ke thek long ang thek ni li bithang ta ni mo pen ni video long sta me ni je lo je ke ni je chot la lam kai lo ke paklang ang thek thek aprang ke ni tu bang lo bang ke la ta district Diphu tahu sampai aju lote inting ceklulin lo tang te footpath thelong le ke damia towar ta ve towar ta akrong bivik voi fellow sola si aju kang te hu dam ta chengkoi padu badap yang pacak ta do mi thang ma ta niliri chi beng ma lo ta station lo se kisul ma dong phru ma inting ku ma khal yang cho ma niliri da fracture del ta mi thang phra ke botang lo poi bi sampai pinier ni bang ke aju na lo jirlo no aja no street light do kok na ma jansi tum kita ke bang ta joy ke la pele tum dak karbiang long along infrastructure development ke mina pangbadam alo prote la dakhan ke fastest development lu ma basi le matha athemai le tum tara langso aprang ke tu ki che lo bang ke englong ajus ke du diri the founder hala suri sub committee secretary nang peklok 1994 na ka tara langso long ke pi cheng sta hala so hol ke lason ke cheng ala masih lana progress abelang laso phita engkan ke ong phita thang da development lason hala karpi peoples ke dolo sa lason festival pe ne ke pati ho samila lason infrastructure abe artist tu duja hem beneta abe ben pe na community hall ta abe sa no lason nang li thekam lo prote si ke sing tour ang thek li tum thelong lo hala dak mesen infrastructure dolo apen 3000 above audience akasa carsel hall ta itu hadak dolo lasen lu thing pi house ta lu theklong lo lasen mesen structure dak dolo hala mesen la hala Delhi Bombay long same ba Guwahati long same kosol ma infrastructure ke tunang la to ke theklong bon ni ne reng pik lo la pen mo pen dil phanang pulo je 2022 nang kan ke nang tu akang hon nang tu akhir bat na masih atmosphere hisab ke nili tu nili deng nulo lagi nili phane nang pi kalilo lagi karibia khai ta isung khai la pe sia jati lo pu recognition la pasi nili phan ang wai lo nili deng nulo nang tum hoi deng nulo la son raksi non 2025 Kalisaran Brahmo National Award 2025 lata nili dapat hate pin je la son log e nili log ji pu ta the amase CM sar rapulo nangli mantulo ko dunji pu masih ko pilo ko nal ko danang po nangli phane award lang pielo ke kali solom promo award nangli deng nang po amase CM sar phane pulo ni le ko solma ko dunji kita mita ke sumdu aposi ko sol dunang po nangli gari ni le po thai po masih loge pader depin pa masalang si gari ta lang lo dun lo hadak dam lo dun lo la pa hadak ning karong mi mialam la pa lo Akom Chief Minister, la Honorable Chief Minister Dr. Amnela Isokipia Huda Apang the Hedi, HimantaBiswaSharma sir, Nilipan, Pila Kang Holason, Dukoloju, Nangalu Akanagar Ju Batai, Janang Koson Sigabang Lo, Nivi Nasikadupo, Koson Makachulong Machulong Lima, Lapanata, Kiarang Enju. Angelada stays long the Nard Dupulu, Nang Pibasigabang Lo. Bo sir, Mana CM sir, Pangari Lang Pidulo, Zavang Lo, no Ham to Sidu, Tangma Tatilu, the Pantang Libu.
Teo protocol officer do manang panang receive dun pamema pu. Pamelo pu siala yang hatu ta responsibility do ko pasi hak ham tun penang ha nol baria ta nang pon pamelo stage lo anta nang pon lo hadang nang pasi tong lo ata ni garong pik apa ke bang ji host mi ako chief minister ni panang hang tulang je do sol ti phang ta pu ma ju na mas do ko pi pasi lang hang tulang ma buta ma that thu jin lo he apa sar ni panang hang ko te pu kali nang no na ju lo hat baji lo nang ko people ko dam pu sar gari cm sara pialo cm sare disela puse dise sar dise kudu hubida wanai tu iku hubida wanai sir enaka kori pela iman bhalo lagise nijor bhai mane porialor resina ejon resina ব্যবহার কৰিছে মোক amasi ningorong lo alang litu nile phanang kangwai bangke dile ke matha tagali nile ke thek u bang tagali karbiang lo ke thek bang do piklang dile piana para ke thek bang dolang aposi lake ini tu macam honai Assam Chief Minister Dr.HimantaBiswaSharma Phanta Dili ninga krong pe bini aso statesman alang le phan churu lo aso rasi Dr. Toleram Rong Honorable Chief Executive Member Kabelong Autonomous Council alang li ta dili phan kanghon kajin su lapen karbia khai da cepak lang nunang anong pabang nunang pu kematha bo salang le phan ta ninga krong pen suri kardom cipilo la churu lo lapen nili lam nang ji u ketek thelo sita ningarong peak eating of beauty is a joy forever. This is the beginning electoral development on may peak one of the most developed possible with a very short time aprang before 10 years we cannot see this kind of infrastructure developments but within the last 10 years we have seen a lot of development a lot of changes and in education department also there is a lot of progress. Earlier, our position was in the bottom, but now we are progressing towards angsong ang niang kali dia pada tu non result long bomb lo SLC examination me ba the higher secondary me apne tu hala da RC chief minister batan dia than lo je karbiang lo result ke me picture nonga prang sam kai lo bottom me jat kali ape ha da daythor lo hedi gop model college daythor lo ta 6 semester 80% pening pass alo aswala ma thalo chief minister mata ani arong piglo je nang tum claim pameno ni phanda pulo nang pima claim ji ma ke to bang nang continue kuri noi po hayalam aning nang pathe do ma si ni arong piglo aposi nili ke than ji asong ke ulang sa Dr. Joran Rong hangalang li ji paduk alang the dynamic arako courageous leader alang lahaya decision jong se able to wata pathe he aprang prang ne tum try lo sta uli public pen so a problem kesaman ke face un em asi lahaya extension ta uli salang li aning che pathe tip pen a thela ke claim ke khai phan ran phan si ke mi basi ke claim mati lahaya pen ma se to wata non thelo if tum dam wang jo kilo no le tum Diphu bazar kuri le je plo non phong no arnia hol bang ke apo si non infra so flyover tapi praptin pen jong se tanglo belum te anu sila so beauty kar Diphu tahu nama anu si kedang bang te mejelang apa si ningarong lo pini nili pan dak thak te kades tame nili pan nanggahang apot lapen nili afisi ke isi non education anasi bisi important munir tu Kasi education lo bangke osumar medke non karbio sumar tum me bangasar some women mane atum ba mane alo sumar to hikha pan kosa si ke pamina ima kosa si naima electum la ke pene la arms ba ke pene pirok chot ba ke ali atu pa education si pinai pula so hi por ni lia so sa ke tok do lam ni nai bu ni phalang pu da be thang le prepare thakte Professor, I want to read one poem written on education, girls' education, how to improve girls' education. So, give me schools. I wrote one poem, small poem. I want to share with you my feelings. Dedicated to the deprived sections of girl child of our society. Give me schools, don't give me arms. I am 6 years old now. Don't give me relief food, but give me schools to take me fly
like a wild bird in the sky. I ask you in a harsh voice, I am in the railway station. I am begging arm, and begging arm is not my mission. Give me school, give me school. Don't give me arms. I was born in poverty. I have my poverty-stricken family. My poor sister is not in school. I have been under the care of my poor grandmother. I want to see my dreams shining bright like a star at night too. I like to have a lotus home. I like to live in the temple of love. I like to have many friends. I love to live in the home of knowledge. I want to drive away myself, the darkness of the night, from my dilapidated heart at once, with the help of my wisdom, like a candle of the night. Give me school, don't give me arms. I am not a beggar child of arms. Thank you very much. With this word, I have concluded my speech. Man Penkedu, Akehai, Dhonesoring Tisa, Padmasri Awardee, Alangli, Karbiang Long, Alamo, Lapen Parta, Jumis Senpen, Hirjir Nang Parjusi, Pinilada, Kachetong, Aradampan, Kenang Sodalam, Ketan Pachini Pontekpo, Langpan Suri Suri, Kachuru Pajirlo, Sinonabang, Lamther Jupontusina, Tum Man Penkedu, Honorable MLA, Diphu LEC, Pen. Kehai bida sing le sir alang lipan si chuning rilo lam than bon jepa Kardom Karbiang Long Autonomous Council Foundation Day Piniladak Kechetong Chief Guest Autonomous Council ACM Dr.HimantaBiswaSharma Longhang Kehai Piniladak lang Kechetong dun Autonomous Council Chairman Raju Tiswa Kehai Piniladak lang Kechetong dun ST Parliamentary Constituency Amar Singh Tiswa Kehai Jirpo Baklem Rap MLA Dorsing Longhang Kehai Laben Ke Pini Ladana Chetong Dun CM Achor Ni Kache Telon Pi Baidu Pendanglok Principal Secretary Autonomous Council Akehai Laben Ke Yem Akehai Tum Amen Puadelo MDC Akehai Tum Board Chairman Akehai Tum Anpata Pini Dana Chetong Dun Potmosri Adhornyosoring Tiakehai Lamena Maya President Akehai KCS President Akehai KCS Lapenge BGP District President Rolania King Akehai Pendanglok Board Chairman Akehai Tum Lapen Dak Nangachetong Dun Kadoko Viara Nilihin Pen Lamunija Plang Plang Suri Suri Puthor Akonang Litong Panak Parji Lokardom Penengan ke 1970 74 Anikano Karbiang Autonomous Council Kelong Ninkan Throk Sira Throk Aninkan Ano Noran Kelitum Dake Ningarong Klang Son Sigidolo Akehai Dynamic ACM Dr.HimantaBiswaSharma Longhang Keman Pena Joni Alang li sahos ke do pena joni antak sahos kali abidi ke do pena joni lapen ke foreign diplomacy pusalo diplomacy bang alang li tactic la so pase ladak non itum Karbiang Long towar hem dit pinik meeting do adimanta ke do long lo lapor alang li phan suri suri nilihin pen piniani bangke alang li phan Kardom Paji Glo Kardom Akehai Hang Song Laben ke
Sita nilitum kemana hutke. Ining ta duk meme. Jita ami CM asilu. Tita monot pole beha lagi jay. Amar agote ako moi hual agot. Ibela autonomous council. Even salary diboloy nai. Salary diboloy hoitu 60 সিং তেৰাং লগতে লবলগীয়া পৰিছে ডিউৰিং দ্য টাইম অফ CM ধনীৰাম ৰংপি সেই সময়ত এনেকুৱা এটা ধাৰ হয় এই সময়ত যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট আছামে মুনিকুবাৰ সুবাত টকা ধাৰ দিছে 100 কোটি টকা ঠিক তেনেকুৱা আছিলে এই অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু মই যেতিয়া CM আছিলোঁ তেতিয়া মই ক'বলৈ গ'লে 1972 মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ তেতিয়া 16 বছৰ 78 হলে 6 বছৰ হলে মোৰ বৰ প্ৰকৃতাৰ্থ তেতিয়া 22 মোৰ মা দেউতাকে সেই সময়ত মেজিষ্ট্ৰেট দৰকাৰ নাই মা দেউতা যিটো ক'ব 25 বছৰ বুলি ক'লে 25 বছৰ খৰচিং বেও আছিলে তেনেকুৱা নহ'লে নমিনেশ্যনটোৱে মানে ফেইল হৈ গ'লে হয় কিন্তু সেই সময়ত মই এটা কম বয়স বা কম বুদ্ধি কিন্তু পৰামৰ্শ দিয়া মানুহ বহুত মই এনেকুৱা এটা হ'ল কাৰ্বি আংলং সেই ডিউৰিং মাই পিৰিয়ড আজি নিচিনা মই ফেমাছ কাম কৰিব পৰা নাই মোৰ জীৱনতে ক'বলৈ গ'লে কাৰ্বি আংলং সেই সময়ত হাওৰাঘাট অঞ্চলত মাটি বাৰী সব লোকৰ হাতলৈ যাবলৈ ধৰিছে তেতিয়া আমি যেতিয়া 1978 গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হৈছিলে লেণ্ড ৰিফৰ্ম এক্ট পাছ কৰি গভৰ্ণৰ পৰা এপ্ৰুভেল লৈ আনি আমি ক্ষয় বন্ধ কৰিছোঁ তেতিয়াহে আমাৰ সেই হাওৰাঘাট অঞ্চলত হয়তো যিসকলে মানে কি বহিৰাগত মানে কি হয় বন্ধক লৈছিলে তেতিয়া উদ্ধাৰ কৰি এতিয়া এই ক্ষয় বন্ধকটো নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ কাৰ্বি মানুহবিলাকেও খেতি বাতি কৰিব পাৰিছে আনকি এই কি কয় আমপুখুৰী অঞ্চলত এনেকুৱা এটা মানে কি কয় বহিৰাগত দখল কৰিছে এই লেণ্ড ৰিফৰ্ম একৰ নামৰ দ্বাৰা আমি ইভেকশ্যন কৰি এতিয়া আমপুখুৰী নাওলঙা এতিয়া আদৰ্শ মাটি পাইছে ঠিক তেনেকৈ আমি কৰিছোঁ আৰু আমাৰ দিনতে কম খৰচৰ হ'লেও দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল LP মাষ্টৰ ক্ৰিয়েট কৰা 100টা পোষ্ট মোৰ দিনতে কৰা হৈছে দৰমহা তেতিয়া কম হয়তো 1000 নহ'লে 500 টকা দিয়া হৈছে কিন্তু তেতিয়াও ভাল কাৰণ সেই সময়ত আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা নাই মাত্ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গ্ৰানিন 8 কিমান ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ 500 1000 তেতিয়াও মানে বহুত মানে কি কয় মনৰ মানে কি কয় ফূৰ্তি সেই টকা 1000 বা 500 লৈ যাওঁতেও SDC আন্দোলনৰ সময়ত তেতিয়া আৰু ক'লেও একো বেয়া নাপাব নহয় জানো এই দৰ্শন লগাং ডাঙৰীয়া একেলগে ৰাস্তাত ঘেৰাও কৰি পইচা কাঢ়ি লৈ লয় পইচা কাঢ়ি লৈ লয় তেনেকুৱা আছিলে সেই সময়ত তথাপি আমি মানে কি কয় ক'ৰবাত আৰু চেণ্টাৰ বজাৰতো হ'লে হৈছে কিন্তু সেইটো মই নিজে দেখিছোঁ আমাক ক'তো কি ঘেৰাও কৰিছে আনকি অট'নমাছ ষ্টেট আজি ডিমাণ্ড কৰিছেও ৰেকৰ্ড নাই কিন্তু আই এম দ্য ফাৰ্ষ্ট CM হু ছাবমিটেড মেমৰেণ্ডাম টু দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট তেতিয়া মোৰ লগত আছিলে উঠনিৰ পৰা কৈছোঁ উকিল জয় সিং তেৰাং উকিল আছিলে সিয়ে মানে কি কয় সি পলিটিক্স কৰা মানুহটো সেইকাৰণে সি সংবিধান চাই এইটো 244 এইটো ষ্টেট উইথিন দ্য ষ্টেট আপুনি ডিমাণ্ড কৰক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আমি পাই যাব পাৰে বুলি এনেকুৱা জেকাইছে মোৰো অলপ কম বয়সো হৈ আছেতো পালে কি বেয়া কথাটো আছে পিদান হামলতি ইয়াৰ অহাৰ পাছত আকৌ CM নাই ইয়াৰ অহাৰ পাছত আকৌ CM নাই দে আকৌ নহয় সেইটো বেলেগ আকৌ পাছত আকৌ আহি গ'ল মানে কি কয় সেই সময়ত তেতিয়া মই মানে কি কয় জনতা আন্দোলন জনতা পাৰ্টি সময়ত চৰণ সিং চিফ মিনিষ্টাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কি কয় চৰণ সিং চৌধুৰী চৰণ সিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ সময়ত আমি দিবলৈ গৈছোঁ জয় সিং তেৰাঙে লৈ গৈছে তেতিয়া মই গৈছোঁ আৰু দি আহিলোঁ এতিয়া ক'ত আছে ৰেকৰ্ড পাৰ্টি বুটকল কাউন্সিলততো নাই হ'ব তেতিয়াহে ফাৰ্ষ্টত আমি সেইটো ডিমাণ্ড কৰি চবে হাৰ পালে দে SDC ক'ত কি SDCটো পাছত কংগ্ৰেছসকলেও মানে কি কয় দাবী কৰিছে দে অট'নমাছ ষ্টেট বুট্ৰুকপো ইংনেকটাংলো হাংচলং পাংফাৰ বুট্ৰুকপো ইংনেকটাংলো তাৰমানে বাৰিষা আহিছে হাংচলং পাংফাৰ কৰিব ইলেকশ্যন আহিছে এতিয়া আৰু অট'নমাছ ষ্টেট দাবী বুলি কয়
তেতিয়া অৱশ্যে ঠিক তেনেকুৱা মানে বৰ বিশেষ চিৰিয়াছ হোৱা নাই পাছত যেতিয়া কেছে দখল কৰিছে বৰসিং ৰংফাৰহঁতে আৰু আমাৰ ৰংপি কি কয় আমাৰ ডক্টৰ জয়ন্ত ৰংপি তেওঁলোকে ক'ত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পাছ কৰি এবাৰ কি পিজিৰ পৰা কণ্টেষ্ট কৰি হাৰিলে তাৰ পাছত কি কৰিব লাগে দিলে অট'নমাছ ষ্টেট দখল কৰা আৰু তেতিয়া সেই সময়ত আমি আছে ভলণ্টিয়াৰ এই যে মানে কি কয় কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিটো মই তেতিয়া কেছে আছিলোঁ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী কলেজৰ মানে ইউনিয়ন ছেক্ৰেটাৰী মোকে পূৰা ভলণ্টিয়াৰ কামতহে লগাইছে পিঠিত লৈ আছোঁ মই কাম কৰি কৰি পানী বোকা অমুক বোকা বুজিছে নামটো পূৰা আৰু তেওঁলোকে মানে কি লৈছে আৰু ৰয়িং সি তেতিয়া MA পাছ কৰি কি কয় এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে আমি পূৰা অৰ্গেনাইজ কৰি দিছোঁ তেনেকুৱা আছে আৰু মোৰ দিনতে এতিয়া যে চেক গেট যে আছে এতিয়া চেক গেট দিলে মানে বহুত মানে সেই চেক গেট ফাৰ্ষ্ট প্ৰৱৰ্তন কৰা গভৰ্ণৰ পৰা এপ্ৰুভেল কৰাটো মই এতিয়া মানে কি কয় এই গৰম পানী চেক গেট লাখ লাখ টকা কোটি কোটি টকা পায় সেই সময়ত আমিতো মই যে এপইণ্টমেণ্টেই দিছোঁ সেইটো মানে কি কয় এতিয়া মানে কি কয় ৰিভিনিউ কালেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো আমি আছিলোঁ তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ সেই সময়ত অৱশ্যে পাতৰ ফাংচও কমটি নহয় পাতৰ ফাংচো হি ইজ অলছ' গুড এডভাইজাৰ এই কি কয় ছাৰ আপুনি কাম কৰক পঢ়ি আছে এই ডক্টৰ পঢ়া ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক ষ্টাইপেণ্ড দি দিয়ক তেতিয়া আমি ষ্টাইপেণ্ড দিছোঁ বেছি নহয় 300 টকা 300 টকা সেই সময়ত 300 টকা হোষ্টেল যোৱাও কমটি নহয়তো সেইটোৰ পৰা তেনেকুৱা আমি অলপ অলপ এতিয়া কৰিছোঁ এতিয়া আকৌ ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু এতিয়া UPSC মানে কি কোচিং খুলি দিলে আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া ষ্টাইপেণ্ডটো মানে কি কয় দিছেই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো মানে কি কয় সম্পূৰ্ণ ডক্টৰ ল'ৰাবিলাক ডক্টৰসকলকো এতিয়া মানে এডমিশ্যন ফিজ দি দিয়ে স্কুলৰ ফিজ দি দিয়ে চব কৰি দি দিছে এতিয়াতো গতিকে টাইম টু টাইম আমাৰ দিনৰ সেই সময়ত টকা কম সময়ত মানে তেতিয়া মাও এগ্ৰিমেণ্ট হোৱা নাই MOSও নাই মাত্ৰ আৰু আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰাটো মাত্ৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ লেভেলতে আছোঁ উই আৰ কনফাইন এতিয়া এই কি কয় এই যে তিৱা কাউন্সিলৰ নিচিনা সমান হ'ব আৰু এতিয়া সেই সময়ত আৰু পইচাই নাই দৰমহা যদি লোকৰ পৰা লৈ পেলাই দিয়ে ধেমালি কথা নাই কিন্তু এতিয়া ভাগ্য ভাল মাও এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল ভাগ্য ভাল এক্টিভ য়ং ডাইনামিক আমাৰ CM নিচিনা ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং CM হৈছে তাৰ বাবে সঠিক পথত লৈ যাব পাৰিছে সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে আজি এতিয়া ধৰক চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া বুলি আমাৰ দিনতে ফাৰ্ষ্ট চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া আমাৰ পুলেকাছ বৰুৱা স্পীকাৰ আছাম আহিছিলে তেতিয়া মিনিষ্টাৰ চামথিং আছে আৰু মই ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছোঁ এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল হলটো আমি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছোঁ তাৰপিছত চব চৰকাৰী গাঁওবিলাকক আমি বগা পহু দিছিলোঁ আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা টকা 500 rupees পাৰ ইয়াৰ দিয়া হৈছে ভাল নাই গতিকে আমি 500 টকা সেই সময়ত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া বোধকৰো 4000 টকা হৈছে ডাইনামিক লিডাৰশ্বিপ আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ডাঙৰীয়া কিন্তু আমিও সেই সময়ত ভাবিছিলোঁ চিন্তা কৰিছিলোঁ কিন্তু ই কিছু বেৰ বুলি কয় টকা হাতত নাই পাবলৈ নাই অট'নমাছ ষ্টেট সেইকাৰণে দাবী কৰিছে জয় সিং তেৰাঙে কৈছে দে এইটো কোনেও ওলা নাই আমি এইটো ওলাই ল'ম এতিয়াহে পাছত ইমান আন্দোলন নিজে ওলাইছোঁ সেই চেপ্টাৰটো পাছত SDC-সকলে টেক অভাৰ কৰি মোকে গো বেক বিদাসিক লৈ কৰিছে নিজেহে মানে কি কয় কিন্তু বেয়া পোৱা নাই মই গো বেক হ'লেও এতিয়া মই চিটিং হৈ আছোঁ কি বেয়াটো আছে গতিকে এক প্ৰকাৰ ভালেই হৈছে আৰু আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক মই ভগৱানে আশীৰ্বাদ দিয়ক মোৰ ফালৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিছোঁ ইয়াকে কৈ মোৰ চমু ভাগত সামৰিছোঁ ধন্যবাদ কাৰ্ডম জয় হিন্দ Okay, hi. Media singing Honorable MLA Diphu SCLAC Alang Lipan.
Honorable MLA Diphu SCLAC alang lipan suri kacuru pajerlo kacuru pajerlo langli kadoi phanta aning parong chen pen jumisen jumisen alam thek par jupon thek po pan akiru par piglo seltum lam seltum lam ta arjubon monang sinona bangke lun arjusina tum do big ahot lun sepi robina kropi alang man sa por pilo alang li lunijir kado we pini ka chetong aratum han parju pon pan si chuning rilo se prabjin pen alang li bang pen lun parju pon po Hello. Hello, tangte kadog ve phanta pini council amhangi thegarni panong pen kewang ilitum kaching honai sar tum la pen kadog ve kewang bang phu bang phi phanta aprang sinil hin pen kardom na pajirilo kardom
lun sepi Robina Kropi alang lipan Churo Parpik lo pini kadowe kaching rumalong jumisen halun par jupon thekpo sinon bangke puthot lam thele ar jupon thusina etum manpeng alohilo etum aching honnai manpeng ethe honorable member of parliament Lok Sabha 6 Diphu ST parliamentary constituency tumake hai sir Omar Singh Tiso alang lipan sinon chuning rilo lam thek par jupon jepan Doka vi phanta kardom pa jirgilo kardom bini ingdeng troksikep rapli Karbianglong Autonomous Council elitum Autonomous State ajakong kelong chengar nilo labangso ketalon pon along mai chari pon ake hai elitum Karbianglong Autonomous Council chairman ake hai Raju Tiso lapeng elitum long dak nanga chay tong dun aluhi sarpo menpen elitum Karbianglong Autonomous Council ACM Dr. Turiram Ronghangsa lapeng elitum long nanga chay tong dun MLA Dorsing Ronghang MLA Bida Singh Ingleng lapen MSc Board Chairman tum kedoan lapen elitum long dak nanga chetong dun District Commissioner ake hai P Nirola Phangchopi lapen Principal Secretary ake hai Mukul Soikia lapen elitum long Karbianglong ISP ake hai Sanjeev Kumar Soikia lapen pini elitum long dak nanga chetong dun ex-chairman Bajong Tiso ke hai lapen ex-CM Mojari Hanser ke hai lapen ex-MLA Dr. Mansing Rongpi ex-MLA Klengdunt Ingti ex-CM Roton Teron lapen elitum long dak nanga chetong dun ex-EM elitum Chumangkro lapen ex-MSc Ram Singh Timu lapen elitum long ex-MSc mate ex-vice chairman lapen ke non Khibom board chairman ake hai Kangjang Tera lapen elitum long dak nanga chetong dun elitum kaching honnai ni Dr. Inghipi lapeng elitum long dak kadok ave elitum Karbial lametamai lapen ke KCS pen chenglo lapen ke man ke do elitum long dak Potmesori Dhonesori ingti ke hai lapen ke asong pen anga chetong du natuman elitum APSLC president Jem Hanse APSLC general secretary Peter Tiso lapen kadok kabe Karbianglong Autonomous Council long secretary pen cheglok joint secretary lapen deputy secretary under secretary lapen kadok kabe dak elitum Karbianglong Autonomous Council elitum claim dun bom abang puan lapen ke ladak Karbianglong Autonomous Council labang so elitum mupen lunang parju pilo la kilun kitip keteng atimatum phanta nili churo parpik elitum hini alam chini po nai kachini po nai abangke pini arni abangke elitum jila kelong arni gali elitum phan sarkar pen 17 November 1951 United Mikir Hill lapen ke North Kachar Hill elitum phan jila nang pidet pen apit elitum 1952 aningkan piniar ni si elitum phan autonomous state aja kong nangipi
lasi pinangan amunitum kamang hudo lasi ilitum a district council bangke North Kachar Hill district council pen chiklo yon papit dunchet kola tungke 29 April 1952 si dengpon no lasi ilitum in November 17 1951 the Karbi Anglong district united Mikir and North Kachar Hill district was created, and on 23rd June 1952, today Karbi Anglong District Council was granted. District Council, under the provision of 6th Schedule of the Constitution of India, and the first election to the Karbi Anglong Autonomous Council in 1952, and Khorsing Terang became the first CM of Karbi Anglong Autonomous Council. At that time, Mikir Hilt. In 1951, an interim committee, Karbi Anglong district was constituted at Kuligaon. Kuligaon, amen ke ilitum ceteng ni adlonon wang kadogwita. Special Officer C.S. Booth selected member of interim committee for new district in presence of Kabon Nili Timungpi Khongmen, MP, Shillong until election in 1952. Laitum election dolo, election aweko interim committee along, dopon lo, labangso interim committee long kache pahem phupon ke Khorsing Terang CM Nihang Rongphar Moniram Langne Barelong Terang Sarsing Teron Langkung Habe Harsing Inti David Long Inghi Birendro Teron Lapen Long Sing Tiso Lasopen apida bangke ilitum under the leadership of ilitum Kecharipon, Samson Singh Ingti, Khorsing Terang, Songbe, Kadoka Wepen, Chelang Pen, Karbiatum Sita Me Methang, Kacherai Kom, Ajakong Nanghipulo, Holadak Ilitum Tai Ilisi, Asong Donai, Isi Asong available on the Ilitum Kenangi Ason under Koson Silongpo, Lasi. 1940 Aningkan Karbi Adorbar was formed at Kothal Gori, Nagaon. Khorsing Terang, the MLC, who is also the esteemed member of Karbi Adorbar, Chingkang Terang played the roles of the host and to organize Karbi Adorbar session at Kothal Gori in 1940. And we are very lucky Karbi Adorbar cheng that benefit ke. Fortunately, after the formation of Karbi Adorbar, the then Governor Sir Robert Neil Reed, ICS, visited the partially excluded area of the Karbi Hill Trek at Mohendijoa. Mohendijoa is my birthplace. Mohendijoa is my birthplace. A memorandum placed inside an artistically decorated can folder. It might be in the museum at London, I think. Was submitted to His Excellency the Governor on 28 October 1940 for a special protection and development of Mikir tribes. Sarsing Teron Langkung Habe, Samson Singh Ingti, both President, Secretary of Karbi Adorbar, along with Songbe, Khorsing Terang, MLC, and other members were present. And one Jotson Rongpi, itum Jotson Rongpi phang itum cheteng ni dalo. One Jotson Rongpi from Golaghat read the memorandum. Memorandum laso kipidun kapurhia bangke la bangke Jotson Rongpi lasi Jotson Rongpi ko matlo pu bangke ilitum kachini bang avedelo.
tala salam sitame ilitum chethan lapen mention may be made that Khorsing Terang MLC along with the local resident of Mohendijwa arranged for the stay of His Excellency then Governor of Assam in a newly constructed, well-designed bamboo hut while campaign at Mohendijwa. Ekdom itumle Governor Wangji, Chief Minister Wangi polon alon penig ni pietsa. Hola sut itum duk pusame elitum laan alang pan hospitality pidon lo. Lasi elitum Excellency Governor sitame aning ing sam dun deadlo alam elitum pan akang hondokok. The warm welcome and the hospitality of Karbi people despite their pitiable plea had a long-lasting impression upon the visiting Excellency the Governor Sir Robert Neil Reed. In 19 Las Open Apida Banke, Governor Alongke, Samson Singh Ingti Ari Sangho Kadok Avitum, Governor Long, Dunlo Yadlo, Laben Samson Singh Ingti ke Pali Dun Thorlo, Ta Khorsing Terang Bang so that the journey masi, pas campaign amasi, Alangli Abanke, Nangchi repeat. Lapenke, Labangso, Hemprek, Kachesong along. Shillong, Delhi, Kadogwe, Kedam ta batay dam nangkok, Ladang bangke elitum, Khorsing Terang si tangka maha kadog kerab don non elitum asiem Sarason, Autonomous State of Handobulote, tangka maha kadogwe, Kepajoy ke dunson, Khorsing Terang si meme, tangka maha kadogwe ta, Pejoy dun kelo. Lasi ladak, loke tokatum, taladak menson ponlo ye Delhi ke dam Shillong ke dam phosame jasemet peda bangke cherap chetudun lo lapen ke ilitum jasemet pet kachini naiya bang la ponlo la border determination committee seng ponlo labang solong bangke Samson Singh Ingti Sar Singh Teron, Songbe, Khorsing Terang, Amen Doponlo, for the formation of the district. Temopista, Samson Singh in Tiabanke, so that a joine Alangli Holaso, a meeting along, Peli, do not let along, Lapen Alangli Chete, Dark Christian Pati, Nongang along, a Chetea Wake deadlock, Elitum Pen Holalo. Lapen ke elitum jasemet peda bang mopen nili kachuning rizi pu bangala jila ke hang kache songlong song be phansita me elitum bus terminal ta bipon lo kapre Langkung Habe Khorsing Terang Samson kapre atum phanta bipon lo lasi non la elitum memorandum elitum pan jila nangipu memorandum nang purhi pivega bang Jotson Rongpi Alangli ke pasta BA Alangli ho Silhet University pen Lapenga Ladak cooperative office long si kami claim assistant registrar lapen ke Alangli korte abangke Bronson Rongpi lapen ke ili rongpi ke lake Mohendijwa long mate Diphu civil hospital long doktor da kang pucheng abang lapen ke malaria department long damlo lapen ke Mohendijwa PHC 1930 and in council also PHC Alangli Holadak 16 years dolo lapena duntu bangke Jesua Rongpi lapena duntu bangke Robinson Rongpi lapena duntu bangke Silarson Rongpi kanu kapre kalelo elitum
nilip pen ke hai pabitro rong pi asar buralo talang duri lasi alang litum korte bang trok do la pen ke Karbiang long ta non thingrum nang po jila kadok we ke hang along elitum kadok we cherab dun pet nang po pen Karbiatum long ke thek mission Gulaghat mission compound long ke do tum an Reverend Sia Singh Thangchu Jotson Rongpi Bura Hanse Thengkur Singh Ingti lapen song biatum anta Karbiang long Diphu kadok we long pen cepate bok lo lapen ke ladak ilitum la Jotson Rongpi alang li sopo abang ke ilitum siam sar rong theanga hema thengno sige dolo labang rupom Rongpi unupom Rongpi lapeng let pritom Rongpi abang prang ladak Karbiang long Autonomous Council labang so District Agriculture Officer lo labang lapeng Bronson Rongpi akorte abang lake Guwahati Koliet School Principal lapen alangli Hemasor Labanolota Sarma talake Gopal Boro High School Principal lo thekso sai Rongpi tu lapen ke ili Rongpi pusiname doctor lo lapen Ahemasor sitame Poinolota Sarma lata lo lapen ke Joshua Rongpi asopo non bang along si non klembom lo la si litum Dr. Rajiv Rongpi alang li phan sitame ilitum chihum ridam nei athe alang li sarbura bon nili timungpi khongmen MP Shillong until election in 1950 committee along dopon lo labangso interim committee along kache pahem phupon ke khorsing terang CM nihang rongphar Moniram Langne Barelong terang Sarsing teron Langkung Habe Harsing inti David Long inghi Birendro teron lapen Long Sing tiso lasopen apida bangke ilitum under the leadership of ilitum Kecharipon Samson Singh ingti Khorsing terang Songbe kadok awe pen chelang pen Karbiatum sita me methang kacerai kom ajakong nang hipulo holadak ilitum tai ilisi asong donai